Zigada mi no sesamba Keta Sea Defense. Yevua obasi akamio ma ibo mi be alumia pegbeto mi be achafu ta achafu ema Keta fa achafu ema ta no be Sea Defense Sea Defense akonye enu yakekpom ekpe yake odura afia yo yona be Sea Defense nkata obe defense si anya achafu mi ga ngolo e obe defense anu ike a block alo khemon achafua aso nkata obe Sea Defense ado ya jagomacho afika vu white alo yi maleda ajagomacho afima afima odo itwe vu le mi apoya odo vu koto afia ekoyi abale magloma na nkata obe Sea Defense do vai yalo ayi gadem fa gbogbo san vai ma achapuati dana agada Keta duama nyatepa gblena nu pa manye vion gblenu pa ka damo fo ho chapua gblenu le Keta duama vai pam ta de fudamo tromo kan tromo fa alko gblenu ba property o alo kesnonu ye Keta achafua gblenu kata vai ta Sea Defense akpom ye la fia enye enu ike aba Rollins alo kufo na manye Rollins akufo for do me to deka yes yeah va we ever since aka what to Sea Defense la fia ever na be ali achafu agblena nu le Keta duama tromo fa gbo tromo fa kesnonu wa ekata jivanka ever cho alo ekpankra la bana ekpe o do la fia manye ekpe vion ya po ya ekpe trepa manye vion ekpe ganga ta wonku ali o jagba fokpe alo afike o chope oko twe ka fi cover fia enye nkuru onu pa enye ekpe sogbo do la fia vu koyi tavana ekpa khana mon achafua alaba achafua magati gana de Keta duamo tavana fia ko amagade ko val ntiva fam to ma fafa ta do le blema vaya onya ba jona na ma lo jagoma na ma nana versus vano anyi pa vivi se sadek banona ama odomo la pere nwa mile na no pon le to aji achafu aji da sogbo menye vion ikata toji vo mo ode ekpo dada fireka alebe motin adezon ajoy la fi bubu adeko onye be eyi akento be ya zawa kenu ko ba tuka enia toji vo ke wako ile to aji eta o malania video amada because afia ko la egbo didi egbo didi pa enta mi le pon so ene mada pa Keta Sea Defense afia kra anye enu pofe alo tourist near center very attractive place my global anyoba amagada America majesi Keta lo manya afiko na ba Sea Defense na va fia na ba kpo enu la fia gaka ha kama ga block okpere nkunye be ikata Evanigba TV Evanigba TV yele fe nya jojo nu ke jojom le Ghana du koma Evanigba TV nye TV ni aka
le ƒe nyadzɔdzɔ alo nu yi ke dzim le Ghana dukɔ me le wo ɖem kɔ le dukɔa katã fiam, especially ame yiwo ke se ƒe gbe alo dona ƒe gbe, ale be mía katã míakpɔ nu ya ke le dzim le Ghana dukɔa me, menye voter region ɖeɖe ko le Ghana, Togo, Benin, Dahomey, Germany, teƒe geɖe ta enye nu ya. Ta ne miakpɔ afi ya kra be blema ƒe xɔ aɖe ma le afi ma si ke nye xɔ ya ke atsaƒua gbã va yia, yiƒe ɖe ma tsi afi ma. Geɖe kra wo gblẽ keŋkeŋ gake hema ya tsi afi ma. Ta va na atsaƒua va xɔ anyigba geɖe le keta afi ya, ta na be anyigba ɖeke megale keta tɔwo si o. Anyigba va vɔ le keta, atsaƒua va ka akpa gãtɔ, eva ka akpa gãtɔ. Ta ne miakpɔ ya, ekae ma kpɔm mi le atsaƒua le ŋgɔgbe ɖaa, nuka ta atsaƒua elã enu ya, elã anyigba ƒãa menye vi o, ta na afi ma katã eku eʋe, eʋe bliboe le afi ma. Ta sea defense la nye ya, afi ya kura hã enye teƒe nyakpɔ, miate ava alo amewo ate ava akpɔ nu le afi ya, va ɖe picture, ɖe video kpli tɔtɔ, gake katã míada akpe ne Eʋenyigba TV, because edɔ ya ke Eʋenyigba TV wɔwɔ ma menye vi o. Eʋenyigba TV di be ame geɖe yi ke se ƒe gbe alo dona ƒe gbe koa woate akpɔ ʋe alo ase ʋe ƒe nyadzɔdzɔ nu ya katã dzim le Ghana dukɔa me. Ta sea defense la nye ya, mele afi aɖeke o, keta sea defense, the whole Ghana sea defense nye ya le keta alo le voter region. Ta ne miagakpɔe hã, xɔ ɖeka hã nye ya le afi ya, eɖewo kura wo vɔ keŋkeŋ, eya ke tsi lãwo va yia, etsia no lã elãe tso afi ya katã ʋuu, ta hema kura le megbe kura míekpɔ nenema, eya be no gatsi afi ma, geɖe kura wonyi keŋkeŋ, tsia eɖɔ katã ɖa keŋkeŋ va yi. Ta xɔ ya ke le eƒe megbea, story building ma kpɔm mie lea, ya aƒe yeye kura wonye wova tu fia, aƒe yeye kura nye wova tu. Ta sea defense la dzie nye ya le keta dua me.